Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem Kanal Studio Akkord aus Bosanski Petrovac und ich bin euer Kommentator Arne Zenic. Ich werfe heute das ist meine TV-Sendung, sie heißt Samstagnacht aus Bosanski Petrovac. 3 Grad ist in der Bosanski Petrovac in der werfe jetzt die flaše. I poštovani gledatelji studija Akkord Bosanski Petrovac, dobrodošli u moju novu emisiju. To je takozvana subota noć gdje ću bacati flašu iz mojih džepova. Ovo je bilo po prvi put malo i na njemačkom jeziku, pa da malo testiramo. Evo je moj prijatelj koji se zove Buco. Buco, gdje si? Reci, wow. Dobro, on neće, nema veze, idemo bacati. A poslije auta kada auto prođe. Da ne bi bio sumnja, pardon. Nakon reklama vratili smo se nazad u studio i na subotu noć. Ja sad ćemo prvo baciti flašu, a to je ova. To je flaša lipe, to je sok, ledeni čaj, breskva. I sad ćemo je bacati prema dole, prema gore, nije bitno. Evo, otićemo na ovaj ovdje trotoar, kao što vidite ovaj ovdje trotoar i sam ćemo reći ko na njemačkom vrf ili verfen. Opa! Pa, dobro je pukla. Naredno što bacamo jeste mala flašica konjaka koja ima svađe da se kupi na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini. Evo nju ćemo tamo baciti. Bacamo! Albake. Moramo ponoviti, ovo je baš najlošije bacanje ikada. Pa ćemo se vratiti. Nakon reklama, evo vraćamo se opet na bacanje. I evo ovo ćemo je baciti, kao što vidite, evo ovdje ima taj neki beton i bacanje. Razbuvaj se. Hvala što ste gledali, čao.